E nana o fai atu, o ke o fo. Awa e ika fo i le malo. Wa ele kaumake a. Awa ele fia fo i avalasi. Wala ngai se mela ko ye fo va awa melea. Ele se mea lea ar fai ngā malo le wa ye ngai le ko ke sila fia. O le mangingo ar complain. Se furu kasi va yaso. Kua. Kai mene ala ke ateka i avalasi. La ke ateka i a fia me. Ka kualu i mese sao. Wa ele fia fo ila ia fia me malanga masianga fai ngā malo. Wa ele fia ia avalasi. So le ai e fai fo ila lo fai ngai mama. Ai kaka. Le lupo mai e maso anko i ka. Stasio fo mai. Sinia le frema i mato tua i Samoa. O le taimi mua mai le lua suma le lima ona tausanga o fai ngā luenga le soifua maloloina. Ua le tufa i naipe, ua le ai eise mea ai, ua le ai e mai. Ma i la tau uma, i potu ese o le fale mai. I le maluta e au. Ona, ua le fai ngā luenga le au kuka. O ke ia o ke ia usur ke ngā kaimi a komo ese babe le ilongon mka ngā luenga. Overtime wa le tutongia. Ole malia la wa umala o tele to ya fela ila ngono o tangata kuka. Yeah. Malonga le fia wa umongo fa mkala. Yeah. Ai se ka kilo lali a taua masila sila. Se vai nga ki kau ngamu i kuor melia. Wa ai li ole kunga. Ole ngā luenga lea. Ole ola ma le o kirkan kama. Ko kiki lava o kile lo la ko konkalaki nga fai mar ka mi fanga ngai pe la ke sila fia. O nga luenga e se akuro ke lo nga luenga. O le ala ko le olo le mai. Ai la le mai o ma ko me ai mar sile mai. A fa pela le o so ke va nga le ya a ka ki wo ki mai se mai. Wa le ku so mo mai. O isi mai en fa ya nga le ai ngim o nga ale si mai. Oso va venga oso nga mai pe ale ai kaia ye ke ola ia o le faka o va ia me o va nga le fa ngo le pisar pakeki ale ele foi le fongole ale malo al me foi la o le mo ko kongi ai o lo ka mi le fa kali ai o le walk out la fa penge e ka ki se nga lo fa penge e ka e long ka wo ngo a fia le mai a o me nga le ko pore ui ole la vatulo fa no nga le wa le o mano au tu ya o era kuka ai mana tu ma wa ye vatu ale e vatu mai tu dua o mano au le tu kuka ai la vatulo fa no nga le kuka o lo fa ngo fa pea ka i kai le i maua a koso koko. Ngā ola o wakaimi. Ai mo mele wingo tala. E nana o fai atu. O mea ngā o fai kaurono o maua le tala, o fai tau manino, ngā o wakaimi. Au te le fai atu a mea o na o le kuka lea, ai sa iai ni wha mau ngai nisi fo ia ngā ka alo leanga i kusinga o lako o wakaimi. Ai mo mele eto. Nofo mai le fale leo mai fai ngā ruenga. Ai sa unga la ia ua o vaku o wakaimi. Ngai lo i tū la whai ngā luenga. O le mate wha so wha alawa i tele. Ai o le winga lo wha noa ngai le au kuka. Ke o fōri lo lea lo whari. Lai nano whai, tu nana maua lai maua kua lo pei. E iai le reason ke le wa fuainga le maua ko overtime e le o se mea ngā kia. Ai e le o se mea fo i e mawhai o ngā whai e se kā kou whaafia ula vavali. Yeah. Ona o mea e sai kia mai onga o le whainga malo ma tai tai. Yeah. A o fea o ieiso ua lofa ma so loko le lei. Ua e le taritonu e tauia mai le atua lo tātou tautinga. Mai le apa skolo o Paulo. E alu lo tātou a male mauti noa. E le se mea whaale au ngā ina lo tautinga i luma o le atua. Le wingor kala. I mean, sa vali e se ia la o ngi whare ainga fo i la ai ingi miliongia ai le o kokongia lo o wakaim. Sa vali e se ia la o ngi whare ainga fo i e o koe mamaru lau tere o le atunu. A o lo waru e se lea, a o koe pā wā lea o le whare mai.
O le fai ko a muli a lea I le vā o le ola marioki. Yeah. Kono. It's the last and the final, could be the final door. E ke arua ilo I le sipiko wa e oki. Maliu. Pe ke koe fo ilo a inga ua e malolo. Yeah. A o lau savali e se la fa pe ea ua le ai a ko a so pe inga maua. A o le maua lau fula. La maua a toa lau tutongi. Na o overtime. Ai a e ongo sai foi. E koe back pay umaranga o koe maua uma. Wala nga wanu nei lo loto mo fa pe. Se furu kasi vai aso le atua. Ele ai se kokongi o kuka. Ale nei o lo koe fai ka kunga. Overtime. Which a whenga ronga e so uma, le penga le koru kura o wakai mepe e wha. Pai le mawhainga e makua e o wakai mepe. A whai e kuka e sifi, kaung whai sifi. A whai lalina. E le kaulanga. Ai na wa mafu ona ta fa so ai le nei mea. E nana o whai atu, o ke o fo. A wa e ika fo I le malo. Wa I le kaumake a. A wa e le fia fo I a valasi. Walanga I se mela kua I e fua wa awa melea. Ele se mea lea ar whainga malo le wa i ngai le ko ke sila fia. O le mangingo ar complain. Se furu kasi vai aso. Kua. Kai mene alai ke a teika I a valasi. Lai ke a teika I a fia me. Ka koalu I mesa sao. A ua ele fia fo ila I a fia me malanga masianga whainga malo. A ua ele fia I a valasi. So le ai se e whaia fo ila olu walo whainga I mama. Ai kaka. Le lupo ma I e masou anko I ka. Al ka uir ngā luenga lea, kasi ngeo ngā luenga e o whakasi ma leo marau ki ngā mū o whare mai. Po le ala me kupu ele mwhenku whaua I ngā luenga. Nā, tau te sira fia, lau tua lalo, wa mahawe wakwar kua lalo. Ai ka oko a lau whionga ni mingis ka va au. Wa te tau fo ina sila. No, wa tau e sa alei, wa tau na sila. Ai leo no outsource loa ngā luenga ia. Ia. Whakonkalake. Whakonkalake loa. Ka o le whiwhinga luenga. Kasi na vaenga. Se whei. O so ingi singa ruanga. Mau ki ngoa e maua mai. Ala le e koe fo I se kampangi fo I le tulou. Mantua na watu mo mola o whaasoa nga whea nga ulongonga. Meo le leo se pei. Ale la wa watu le si side or coin. Ele meo le lau kausinga tu uronoto. Ia la aru ese ngei la whaapea ongi malo fo ngai bai ke aru whaapea. La eo e koe ai se si mea. Ale ai I whekari ai oe ai. So le ka lo fai ngai fai le fatu a fana naua la to pepe na ita mama tina matua na ita ngata la wa fia so ele ka usa sami le lo por kaya mo more le fako a o se me ai manga yo ele yo banga me ka o mole a banga le yo me ka o mole wala ngai kuka e fai ma ai ya au te loa ai te le savali ese na matua e ma onga le ya ioi ale winga la le na faila titala ai se fai atu la ya le sila mbele le utawe lu tama fo a fai fo o le tongia oi angai ke fai nga ruanga le me ke le mole ai ai mo mai nga ngo mai le dawa ela ngo o le ka ke kala ngo o me mangingo me mama ave sa pusa mor fali penga o jo le ngo vai mana tua sei vai vale manga yo me le o so me ni lo ka ma fo mana tua mai a fai wole mo ngi pe se ele nga lo vida supervisor I ruma wa supervisor fo mai doctor e ave ngai pusa mo ia se ka fa se ku ai fo ni fa koi fo wala nga ele o fa pe o sa wole ai se awan o fai tau nei fa bene e sa wole fa fanga wole se breakfast was yo kid me ai ele ele se yo ki me ai wa ke vare dina ne ai wo wole se over wole yo le fa di ile wole po la ko pe kofia a wole ya wo fa nga ruenga o ngo wole ko ngia ngo ka yeah in all seriousness ele angal me ale uri fa o me ai mai anga se me ai fo le ala panka se kusa pelu oso o faga a foi le te vai e va nei o le wata o ma fawa mo le tangata a wa o le upu modi o le fisidi nga e mole mangava o ngo le maua fa mata wole ai lo fa nau mingi ar kuska le kusi oki or kusi oki por kusi oki kusi oki mal kusi oki e mingi ar kusi oki
ele ofia ele more ia fa fe ole finga ruenga ku karme ora ku ka ole finga ruenga le me ye me mai le kamu ai me ai ma ele via I foi more ele foi moava ia o kakamaku ko ki wa ka mamala mai ai kakamaku fo ma ko ngo vai ai a me sa ko ngo si ba se fulu bon ko pe e mole mangapa ia pale ai ora que fa ela ko fa yaku fa fe mai ka ka ia avo ilana ai mana tua mai tau mafa uma lava wo fa numeraina this is the most important one of the breakfast awang emisi or fo kwanga le so fo mararoinga o fo ka ka fa nutrition maka ka fa ia meal challenge or kam male ia or breakfast ale o fa ide ile ai le ku kai ma me ai ia te ula ia ai se vai ngata te tiro ia ke rola ukala outsource lo ngaruenga ia tuala lona outsource pe ngi silam pe ngi nga e ka ka ngi ko kampangi ku se ave kampangi o la do le mata fa yo pe fo ngaruenga fa pui mala va le e tu uma mana ia lona fa kon kala ke lo itua na le ya la ia ngaro ka ka le fa ngi ma ia ai to fo ile le si ku kale to fo ile le io e al me fo ke foi e kasi pe are ku ka fa mai wala ko ka kasi le mo le ko me ku ka fa fengi si ku ka ia le me ngale ko le si ku ka e ku ri ku ka le ya nga ai mana ya ai asi fa nga ila ai umangila ai si akil fa ku ka ai ku mo me o ka foi ya o ka foi ka si akil fa ku ka Saure me wala nga kwa fari ir ku kan le ko ngiong o kai o le la sia ke ku nga ku mut pu sai ba sia ke ku so le ka nga lapa ma mo lau kama ke le avo nga la matu ai sa saure de ir ka usa mir ku kar fari o fiwa kama ka bela o ka ko le mo le o ka ko wakele akala kar lo le fero ngano nga ko era wakele juara wa aka me maka makana aka ba se da le uru popo o mana le le wa mai foi mai sa o wa foi mai sa o wa mo kwa wa le ofi wa fa solo pusa isa uso ron ko ru mo ka ku su miskashi ki ko ia ai ora fisiri wa ufa yatua ora fisiri le la ufa yatua ke ro manga ya ngai fa ngai pinga ki fa ko ngai kampangi fo ngai sunrise ia o ia pe ave fo I se pisingi si fo ngai wa masa wa lango kamala ia e mo mi fo ile mala mai mo mi o tanga healthy food ai ko asera po ngai pinga ki ayo awa apalasi mai la fa pe o mai la kamale ori mo makasila ma ia ngol fa lai mamo maka e ko se fa kali mari breakfast ela kunga fa lai pipi si pipi ela ko el papa ki pipi o vai o maka ka mama fa or fesili li lo ma vo le atawa ai se wa mai ai lunga mata upule fato atasi no ele fa pe tu fa yatu fa longo foi la le fa ngor kala fo mai olanga kala le misa se ko bifonga maria ya ono auto fia te fa tau I leina ma vai leina ma naia antor fa to fala inga sunga le fo mai ai fa mai lo mala na tala fa this is the only way these issues can be addressed by bringing them to the public attention. Ai fa ko fa ka sinku e fa leanga ka fa leanga ku se la fa leanga malo o mo mele wingo la tala so it's political mangkua mai se tato pe lunga I se fa tau mai tangata langa e le leia o lunga tau ya e maua uma ko ya makanga kala lafi ma winga sa o kangaka mana tua mai le issue le tato fa ya tu fo I le fa pule le tai ori fiti I le oso I le observer
fa pa ma yai longa finga ngalo ai le aru mo ile official media ai oso fa pa tu loa ngana fa ngofi ai oso fa pa sala lau mai lunga ma fa pe wa tu wa ia alu lunga ile newspaper ia tayori asir sila foi la wo ko pu e aku ala kale tu lo le sunga ile ia doctor lungia ala winga wo fa tu ai o le fa mai fa tu atupu vai fa la oi. Dr. Lungia said that in his 25 years of service, this is the first time such incident has occurred at the National Hospital. Sau kuku aku lunga. Dr. Lungia, Tito Kamu, has confirmed that no breakfast was served to patients admitted across all wards and the emergency unit this morning. Lea kaua. O le mele o te tau mawhaia vali na ia whaafonga mai lea tunuu. Whaako a kasi nga kupu e mawhai nga oso le me ka o le eskengi a one-off. Ai oso mai roma le mele I lalo fa mai langala. Nga pā wā lea o le mea mau ke whaia I nga ia wha leo ke lea I maka upu ngei. Ia kau lalolangi mero. Ia kau le lalolangi. Ia kau le lalolangi. O leo mai lunga Republic kau le lalolangi. O ila le ufa leanga se fa o le fasili lo o se fa leanga le mea fa ko akasi nga kupu ele ia isanga kala fa pe mai it happened twice or 3 times or more o e moma ele va pe ku faru fa ko le mai first time pai in 25 years wa engi pa ke ki pa uma me fa pe kupu ko 25 years le first time foi le foi lo que foi akua o le first time foi le nga happen mo se snap election foi le la mai in the 25 years. No, not in 25 years. Ele happened. 25 years. Ole umi foi le kanun pan mia ku depa. Yeah. Last 25 years. Ele ikupuela. Ele ikupu. Nga kuwa ko kule pon kupu. Ole ala le wing or mele mate avatua. Mana tua mai foi ole ma ke o ma ole hongale o ma prokalame. We identify issues. Le ngol mele kausu esu e ku Samoa. O ai kongu le au yuka. O ai kongu kangaka sasao. O ai kongu kangaka ia e lau whaia e porokiki. O ai kangaka ia kuku ngai mea. O le fisiri ngu mera kasi a ngā leiro mawhawhau. O tau si sila la, o tau maua mai sa moa le mele na le pu eku ngai. Kasi a ai whele lei mai runga. A le whaakali le, mai whela oi lang kala muli a. To e vifo tasi a whamuli misa sorry. Langa e ka ua yor kusilia. Mai le vaenga muli. The Acting Director General Jangaloa, Dr. Robert Thompson, is expected to release an official statement later this afternoon. Release le. Ole lo wingo from talanga le atawa. Ole la ka penga le director la ya. Kuso ole wa ka penga as an official. Ale out. Ale wo so mai dia. Ole winga ngaluk fa ko. Yeah. Le wa punga mai ia va fa ka u mai le langi. A ole expect kuso faikala kuso lenga a fair so kanga malmingska. That's what I'm saying. A fa fair la ko kilo pa ke kiele al falmai ele o ye ngisi kupela ki kau kava apa ngisi me fa de ko wa menge pa ko fa la kom kanga ro a pero si me makanga ro ka paint mai ele angar fa ngamalo lenga kongu lava sila foi la e awala e processo mea le mate fai tupea ma fai tupea lava pea e ai le processo mea o le ale processo mea ngi vai cases mai akawa e o le lasi a lungo le media it's the last option al kanga ka wole mfaya tongi mai loi lungo le media a e mua alusa o arkanga kai o e alusa o io sort out manga kua mai foi la mato fai atu keiso mo mausa mueru le fa kwai alu fa fier official le kalia alu fea alu ngaru for the media ma fiulo ngaru for the media sa mo local media se le ai ma se singa ke fia pick upinga ua pasolo fa ko asaulo inu fa penga foi le case le si ko inga kulo le fionga mawala I vao le pera him
alufea ngau ia ma me uma lastly kongi mai runga I ne keisa fia me malise keisa fia me malise o malele ngau ia elise kusi a fia me le ango mai kusi a le ango mai kusi I le ango mai anga le o a le aur malo anga le o le aur malo sau markala o da le aur malo wa kau kilo le mele ele mingoi ma arwa kuro mama o lunga I ina media ya man to mai ngamo sau lunga media man ko inga wale yang wai ya ifia me yang wale ang vai nga le ngo mo fa to ha o mai so le wingor mele mati tau mo fai avatu le ngole ko fai ka wa kuro kusili soli fa ko aku puale breakfast le ka ya ai punga mai ro mau ia me fa penga lo ku mo kele ngam ka mo le observe ka mo o ai yo fa penga malako mo ka ngaru le ministry o me ilako e wana una wa fa se ila o si mingiska tulo opo mongi ya la ka ila kilo ile nganga na ole tua se fia lo to tangata ayate anga popole sa o ale fo mai le ama ye no nganga ngo ka ingai le ile fa pe fa tu tau te ufi le nga e sa wai runga ai ka kau o nga ave sa o ile janu e au mai ye runga me le ave sa o ile mingiska por kala acting wala ile mo was CEO iyo onga mai le release ala ko e ka ule ko wala nga e ka kaunga iloa mai se explanation pe esa ale o ese mele o mo so mai fo mai le tongi mai fa peru vai maularo mingiska moronga swimming ska ngo fa peling fo mai mongia ala ile power mala wala fa ye so song ko ala ko to si sila la samo ya ole la vea leo si ka ko wa mio se o iare esa oire nga ka mai kile ye sole se o ie le anga I mea ole le anga I leo mea e se le tava va ia tu le tu langa le wa fa tu la mai tau personally so le a umanga punga mai le lo society la ko wia pingi mai la ko mea ale voi tate vai tu le soifo maloloinga le foi la malanga mai la ko pingi mai ke roi e le mele o tau lo pe o tau fe tanga tai le mele ka ke langa ko truck test ala ngol me kong foi o me kong foi no le nano foi tu was sort mai mea Fak was absolutely mai le tele o mea punga mai le fa ali mai talo fai ya le mela le o tava vai to ya le ele tu inga tu si fa pene ya na vai nga e tele le fesilingia vai ai le ma fau ya ma fesilingia tu ai foi ya po ape ai sea o tupu mai ai le nei taimi ya oi la ko ku ia de me e ko ia la ko le complain o ngo le ngi ai ki e fa ile me all the solutions ola wai a ole malo ma ile tau matele u fa nga solo langa le wa mai fo ya ole wa matana tutongi ma te tutongi ya ai longa is ka le fie pang pa pe or banga le ya bala au ya ka kai over kai mi me ka ko ngol lo wai o ko on sa I mai on sa me ko kikia o me ka ko kai mi on sa e fa ka ko ngalo ai longa is ka fa ngalo nga e funga e ika ka ko ngame o longo winga la fa pe fa fe mo makokong e ko me mo si ko le ka usaka o ko nga fa punga nga e ma fuela le ika le ke vai ku e ai le se ika pe mo lunga lo kala ngofa le nga ka la ko bokaimi ala ko wangi la ko longi akan mo sa ka pe nga o ki fifia o ki fifia wa ke lo ele se mo e wa e me ko kongi wo o ke le wo la vai for ka vale la ko al mera le o fa ko me le ko ya ol fare sole avoi le te fai atu ole fatu atu to fai tau le tu sole overtime ole vaenga le fa no foi le loto ole fatu a mata le paia inga fo ele 11 na feilo ai le tai ma fa urulunga uma matanga ruenga ile tawilo ile tau matesa yai manisho fo mai singia ile la tau vaenga
na tu iai le tala o mai tatou ngā ruru e whatasi. Manino yo au whala o le tangata fo i lea sa ungo mai maa mai are news lea. Lenga whakarangor TV1. O le doctor. Yeah. Lua sul lima kausanga o whai ngā ruenga, so he is one of probably the most or senior doctor. O le makanga ruenga. O le whato a tupu le vaenga lea. O wheo iei lau whato whala inga, o le winga o lau tala. So le lei le pule mana ia, le ua tupu le whala ve lave, wa misi le breakfast. Yes. E le ia se kua inga wa aka uroa ma kua inga le o wakaimi. O le malo. Yeah. O nga ua le eise, le le tau sila sila, ua le eise tupe ma paketi na matua le ma whaina whaia ona o le tūlanga sa whenga i tatou ma le whenga palo, ta ma le malo tausi. A le winga lan whamatelanga. Ai se ana le tu ma mau a whai warua lima kausanga o e whai ngā luenga. O le vave ma muru lea o lau sila sila. O le loloto fatoi, o le loloto lea o lau sila sila. O le fōma ilea. E le arko sila sila mai ei. O le sunga le li fōma ilea na whai al whaasea. E le alto sila sila mai a dokta urungia. E nana o whai atu. Fato a tupu e le se mea nana tia. Ai soa le leile pule fatali se i officially a mai se press release le pe na asa no mai a Dr. Tangaloa le nga e acting le temine. Ele afternoon na mai la ia lono winga e fa manino me mata mai fa malia mai fa ko ese mai. A o mele wa mua e punga mai au mai. Fa le anga la mele wa mai. Baila i ko meni matala tangata na fai lunga mala lau fai ngā malo. Ai se furu kasi vai aso i ole pe ole ovakaimi. Nga e fika le fa ma fau fau. O fia me malanga ka mo valas peka ko e fo ilele. O le ana le me la tupu pe afa pe le nga ile fio ese isi. Ai o ku isi ran malo. Tele al fa no noanga. Tele fa no noanga. Eles volai ku ka kikiro newspaper. Ai sa menga le bi newspaper le miska e ka ui po la se mafu anga wale nga fai ale fai la ko story le. O le TV1 la le mai al mangala. Ia mana tofo ia u ko sira fia uma. O ko sira fia uma kanga kai o fa le TV1 o le ngumer kasi le le vanga le io o tangata ia la no moana uma o la tu io ia ai ele a vaina ia tasile isu le ua mo sawilunga ia la fu mate tu el malo a me se fo le fionga le ele minister ia matatu camera nana pepe po to fa ola matulanga umalama ia wale le tulanga le anga iluma mo le tatu wa matanga ngol so fo malo loina ali atu Yeah.